ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى رحمتك كم عادت تدو هجرة مغرب نماذ فهم بمسكتك كوريا جندا تفسير كلاهوغا أرغون من أم فهم ده واه كان دكان ما فواني سورة الأعلى ساد وانا آياتك نيلا إهن كمون الله رحمتك ميري أرغون من فشاني سورة فنر وانا آياتك الله وحي كرباني وذكر اسم ربه فصلى إنا هدوا جنغلوا إلهوغ اسم فلو ذكرك نوات الله سبحانه وتعالى متين هدمكو أدي نماد قائم كرميهاي وذكر ذكركم الله ذكركم مانيكي الله سبحانه وتعالى لبيوري جنبا اسم فلتكنا صفة فلتكن الله سبحانه وتعالى ثناء بس دنو الله كي جنا جنا فاف فسوا إله كان أو تكون أوغا وانت رحيم وانت إله كان مفدان الله سبحانه وتعالى لبيوري جنبا اسم فلتكا أدي صفة فلتا مدوري كون إله ثناء بس دنو أدي اسم فلتكا صفة فلتا بينم كوجن الله حضرة كان كمن أدي دنو الله وحي كربا فوني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى يا ماتي وري وجنبا اسم فلتا لبي وري جنبه تيابامي هون اسم فلتا مدوري كون الله دنواش نوتا اسم فلتا بينم كوجن الله دنواش مثال كان ألغون من الله حضرتك من إدني فاف فسبون إدي إهن كما بنينا ما فاف فسبوما gulung huri ismu fula benum ko misalaka wallahu ghafurur rahim allahi gina gina faafu fussawa rahmel lava ilahe egotan ede kamaka gule ismu fula benum ko gen allahu ga hadratu ga du'a dennabu adi hama egotan allah subhanahu wa ta'ala hustahiru wodigamba kantattakun allah subhanahu wa ta'ala hustahiru ko durheri kur maneki emmeha uni sifatakun allah subhanahu wa ta'ala hustahiru wodigembe Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurumuga amali gotum kuruma adi bahun nuwata dulun kuruma adi insana ge hitun kuruma mihuriha kama bes himenigembe amalun kuruma ki namad kurun nuwata hajjum fada hashigandun kurave kantatta dulun kurave emme heo dhikra ki Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulkam gawa كيرت قرآن تلاوة كرم سبكي قرآنكي هتهوغ ديرون كموغا الله وني لفاف أدي إنسانا سيكوني نور نواتا سيكوني أليكو دي اتشكي أي كيرت قرآن أدي أي قرآنوغا إنسانا سيدا وغنوا مغو الله سبحانه وتعالى بيانكو دفاف إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هم كشور من قرآن ام سيدا وغنبا مغو دكه الله سبحانه وتعالى رحمتك غوتي سورغي واصل كو دكم كيت قرانك الله وحي كربري ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ادي امام صالح عمل كلبيهن مي قران وفاوركم خبر دبي اميهن تكا ماتي ورغنبا درجه الله سبحانه وتعالى تيار كربا فواكم ادي الله سبحانه وتعالى ذكر كرمكي نوتا قران كيبو مكي اكمغ سوبون شيطاني وسواس تكون انسانا سلامك كدي درهري كدي رحمن وانت الله سبحانه وتعالى يا علايا غاك كدي كم بسم قران كيبو بكي الله سبحانه وتعالى حضرته ادا كربي الكم غوتوغا الله وني لفاف adi
qur'ana meduga visna fikur kurmaki insanage deduniyege hayai baajveri wegen daane kamege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wani lavwafa ehembi mifada ma kame qur'an kiyumaki dulun kurave emme mativeri dhikreka gotuga Allah lavwafa wani qur'an kiyum at kit qur'an kiyuma behe gotun kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiban ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu riwa kurave hadis ganani man qara'a harfan min kitabillah Allahu ge fotun ebahi kit qur'anun emme akurave veskiwa fi mihaka falahu bihi hasana e akuru kiyebum ge sawbun enayan heyokaben Allahu debane wal hasanatu bi ashri amthaliha komme heyokame diha gunayan Allahu iturko debane la aqulu alif lam mim harfun timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith nukurabame alif lam mim ay emme akure kamuga walakin alifun harf ehennames alifaki akureke walamun harfun lamaki wes akureke adi wa mimun harfun mimaki wes akureke man Allahu rusul nabi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ke kiban riwaye asfabe kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabi yaqulu rabb azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabi man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati Qur'an kiyevun emiha ku mashghul ko fi miha adi emiha ku ede kama kan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga du'a ko dannawa dhikr kurman emiha ga nafsu mashghul ko fi kama baninama a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin ehen kama baninama efada miha ka kan kaman edi dannawa mihun nang Allah ga hadratun debba emme mativeri ni'man Allah emiha ka devane وفضل كلام الله على سائر الكلام الله كلام فلو اهم واها كتكبرن ما كم بروغن باغوتكي كفضل الله على خلقه الله سبحانه وتعالى إله خلق تكون جمتشا ما تبري وديغن بافدان ما الله سبحانه وتعالى كي إله هدبي امها مخلوق نبورن ما تبري وديغن با إله هم افدان مخلوقون ge basmoshun tarika maburen Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulu kiyevun nuata e kalam fula meduga visna fikur kurun ei ma heyo kambodu kamage gotuga Allahumma wani lavwaf ad dhikr kurum ge makama behe gotun adives kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiban riwawe gen asfawe man Allah rusul nabi Muad bin Jabal riwa kure bi hadise bidalwani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi ala ukhbirukum bi khairi a'malikum timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyabami hunna khabar ko devang hiye tiyabami hunge emme he amalaki ko bakan tiyabami hun qur'ana emme he amalaki ko bakan timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ko devang he wa azkaha inda malikikum adi tiyabami hun haddama genguluba ilahu ga hadratuga emme tahiru kambodu emme lobweti kambodu amalaki kobakan wa arfa'iha fi darajatikum adi darajage gotun emme mativeri daraja libigamba amalaki kobakan wa khairil lakum min ta'ati adh-dhahabi wal fidda adi rana rihin sadaqai kurma burembes makamake ekamaki wa min an talqaw aduwakum ghada adi madama tiyabami hunga adawa tarina baddaluko fatadribu a'naqahum tiyabami hun ebami hunga kartahu ga jaha wa yadribu a'naqakum ebami hun tiyabami hunga kartahu ga jaha ebahi Allahu ga mauga jihad quran nukutuma burem bes hiyo kambodu makam bodu kame timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasko devva muhiye qalu bala ya rasulullah ehinduga sahabin dannawani adehe Allahu rasulaye tiyakame timamenna bunadeva ballawashe qal hadis kurabani dhikrullahi azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurme ehenkamu Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurmaki warabbes mativeri kame ege sabun mativeri darmaya thawabu Allah subhanahu wa ta'ala devva kame at Allah handuma kurami haka nuwata dhikr kurami haka nukura mihaka tafatuwa gotaki
dirihuri miheka marwafawa mihege tafat marwafawa mihekan e mihege amilla baruga kurevena evves heokabe nonnan ehnames dirihuri mihako jiya enaya kurevena kantatan hunnan man Allah rusul nabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ke kiban riwayegen asfawe kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbah Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kura mihaka adi dhikru nukura mihege misalaki mathalul hayy wal mayyit dirihuri mihaka marwafawa mayyitege misale ad ehem hadisega Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu riwa kuraba fawari hadise mi qudsiya hadisega Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kuraba fawa kama riwa kurabani Allah wahyi kurabani ana inda dhanni abdi bi timang Allah ga ala timang Allah meduga hikura gotaka timang Allah emihaka kuga wodigamame wa ana ma'ahu idha dhakarani Allah ga ala Allah dhikru ko fikama baninama Allah emihaka kuga wodigambe fa in dhakarani fi nafsihi enaga amilla nafsan Allah dhikru ko finama maneki ekani hure Allah dhikru ko finama dhakartuhu fi nafsi Allah ena Allah ga dhat fulan enaga dhikru qurban wa in dhakarani fi mala'in adi mistakun geterega Allahu ge dhikru ko fikama baninama dhakartuhu fi mala'in khairin minhum yavure ma hiyo jamaate ge mihun geterega Allahu emihe ge dhikru qurban wa in taqarraba ilayya bi shibrin kawate ge min warang emiha kutimang Allah ka kutam vejikama baninama taqarrabtu ilayhi dhira'an timang Allahu emiha ka mushagge min wara kari odigannawaname wa in taqarraba ilayya dhira'an emihaku mushagge min wara kari wejjikama waninama taqarrabtu ilayhi ba'an evvuren bodan Allahu emihaka kuttame wodigannawane wa in atani yamshi timang Allahu ga hadratan emihaku hinga faatu wejjanama ebahi miskitan namadan nuwata Allahu dhikru kurebe majrihaka emihaku hinga faatu wejjikama waninama ataituhu harwala timang Allahu emihege gata baru hingumegga hinga fa padagannawan ad mi hadis ga himene bay wahaka tankole tafsil ko dinung ei muhimu kame kannege sabaki algun menge sikundiya qabul kurang undaku gotaka bay kahala lafzuta misalakan Allah subhanahu wa ta'ala emihaka kuttame wodigam wahaka nuwata Allah emihege gata baru hingumakun hingawa wadaganna wahaka mifada wahaka tan hurima hagigatuga ege maneki Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurakama banirama emihakan Allah subhanahu wa ta'ala devva mativeri dharmaya thawab bayan kurabu me hadis ke khulasa ki hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurakama baninama Quran kiwa kama baninama nuwata henduna hawiru ge dhikru takiya kama baninama nuwata enum ves heo dhikru emihege dulung kiya kama baninama nuwata emihege hituga dhikru kurun gengule kama baninama nuwata emihege amalun Allah subhanahu wa ta'ala dhikru ko hada kama baninama Allah subhanahu wa ta'ala emiheka mativeri dharmaya thawab devane Allah subhanahu wa ta'ala emihege amaltan husata du koshe nulabwanakan mi kamuga mi hadis ga bayan kuraba fa mi wadi Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ga kiban riwayegen asfawe kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekalek faanu ga huriha halategga ufawe wadagan fa hunna wa halatu gaves hitama kuraba halatu gaves geega uluba wagutu gaves geem beeru goluba wagutu gaves huriha wagutek gaves komme halatek gaves Allahu dhikr kurabe nidan osho wadagannawa gadi gaves awahar fulun tedu wadagannawa gadi gaves fahana bedu wadagannawa gadi gaves fahana nukum wadagannawa gadi gaves hedun tur kuraba gadi gaves hedun balu wa gadi huriha wagutek gaves Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kure ad ehen kamun dhikr kurumuge faada taka behe gotun nuwata dhikr kurumun algun men dibe faada takaki kobakan kurugotakan namas balalumaki waram muhimu kam furtama kamaka Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurakama baninama ekamuge sawabun emihege kiban shaytana durkoddene adi shaytana nikamati wegendan shaytana abadwes insana ya waswasdi insana halala masake kurane insana ge hashiganduga le datur kura fadan
ಶೈತಾನಿ ವಸ್ವಾಸ್ತಂ ಅಬದ್ವಸ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಶಗನುಗೆ ತೆರೆಗ ದತುರು ಕೊಕ್ಕಂ ಹುನ್ನಾನ ಎಹನ್ನಮೆಸ್ e huriha kamge macca gadawegane Allah subhanahu wa taala zikr kon hadakama baninama shaytana emihege kiban duradana adi ege sawbun shaytana nikamatiwe shaytana derwegen dan ad kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith ga asfawani Allah ga ala Allah taka sajde ko fikama baninama shaytana derwe durad duvwagane ena bune තිමන්නායන් එකම් කුරුමු මනාව ගතීමේ එකමුග සවුන් තිමන්නාය ජහන්නම දාන්ජුනේ එහෙනම ඒ ඉන්සානා ඒනායන් එකුරවුණු අමුරු කොෆියේ සජිද කොෆියේ ඒග සවුන් ඒනාය සුවරුගේ ලිබිගෙන් දානේ අත් zikr කුරුමුගේ දෙවන ෆාදායකි රහ්මාන් වන්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුහි වඩිගතුන් හාසිල් කුරවුන් isve bayan korwonu warak gina hadis tahuga algon men egige hingajje dhikr qurakama baninama Allah subhanahu wa ta'ala emiha kadevane mativeri darajata mativeri maqamta mativeri sawaba darumata ehembima ege maneki Allah subhanahu wa ta'ala emiha kudeke ruhi wadi gannewiye Allah ge ruhi wadi gatun hasil korawijje kama baninama waram mativeri darajen emiha kan e hasil korawune hame gota dhikr kurmaki hituga ufede waswas taka haas kam firagen da kame Allah wahi qurbani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub danne Allah dhikr kurmaki ei hittakan hamajehun dibbade kameke warabbodan haaswe kambodu haaswe fonna gadi dhikr kolla hadalima insha Allah emihe ge hitan hamajehun libigen dan hame gota hitan hamajehuma ufawarikan libigen dan timannaya miyadu miweni kahala hewkantattake kuravijjakan miweni mimbaraka qur'an kiyevijjakan miweni mimbaraka dhikruta kijjakan henduna hawiruge dhikruta barabara e kiyen jehe adada kiya nimmale vijjakan ehen kawam waninama emihege hitan hamajahuma ufawarikan libigen dana adi ege sabun emihege hita moonu mati ali wegen dana adi ege sabun e dhikr kurumuge sabun tawbawuma magufahi wegen dana kushak kurwun kamga vinames e kushak ge matiga deminu hore awaha tawbabuma baraka begandane adi Allah subhanahu wa ta'ala emihe ge matin dhikr kurbane dembega algon men ibnu hadis ge gejje algon men ekani ma kan hore dhikr ko fikama banina ma Allah e ilahu ge amilla zat fula algon men ge matin dhikr kurbane haduma kurbane adi algon men jamaate ge terega Allah dhikr ko fikama banina ma e jamaata kaburan heo jamaate ge Allah subhanahu wa ta'ala algon menge dhikruta kurbana wa ad minum bes warak gina faadata dhikr kurumuga faadata huge terega hure ad den mi ayatu ga tafsiruga wa dhakara asma rabbih fa salla mitanuga muradaka muga ilmari midalwani wa dhakara asma rabbih mitanuga muradaki ei hukuru khutuba adwahum kamuga mitanuga dhakara asma rabbih nuwata enage rabbuge ismu fulo handuma kurume oy basfuluge muradekamuga bay mufassirun vidalwani ei hukuru duwahuge hukuru khutuba adu ehumuge wahakama adi fasalla ege muradaki ei hukuru namadu kurun kamuga ehennames mi masadaga me rajih gotaki huriha namadu take mikamuge terega shamil wegen dakan ham ekani hukuru namadennun huriha namade bes shamil wegde وحي قرباني بل تؤثرون الحياة الدنيا بل أدكيت تؤثرون الحياة الدنيا ad insana ga halatuhun nagotaki ebamihun akhirata buren duniya iskurani hagigatuga insanayan em manfa bodu gotaki akhirata tayyaru emme bodati darumaya sawab insana taka tayyar kurba foni akhiratuga nimu menwa duniya ki akhire duniya ki fanawe danitane waguti tane ehen kama vinamas insana ge tabiatuga hunna gotaki tu'thiruna alhayata ad-dunya akhirata buren duniya iskurveni a duniya ki algon menna akhirata buren kurin baddaluwa tan kama batiwe waragina fahara akhirata buren duniya iskurve tan ade ad insana heddevi Allah subhanahu Allah insana ufeddevi goy bayan korabam suratul isra ge 11 ayatu bahi korabafoni wa kana al insanu ajula insana ki awas aragan namihu kamgabe ehbima insana ki awas aragan namihe kamga watiwe
akhirat duha meduga ei fahun annan wen hayataka bati ekama meduga visdalumuga badaruga insana abadus kurin miharu liben engecche hodam masake kurani ehennames egotam masake kurayruga akhiratuga matin handa nattale ehembima egotakkanta nukuruman Allah subhanahu wa taala mi ayatuga algon mennan irshad wa famani suratul anbiya ge 36 ayatuga Allah wahyi kurwa fabe khuliqal insanu min ajal insana ufadde fawani awas araganna mihege gotuge saurikum ayati timang Allah kuldum mantakamuge hikitatya bamuna dakkawaname fala tastajilun awas ara nugannashe ketteri washe sabitu tibeshe Allahu mawga hifahattagin tibeshe erun tiyabami hunna furihama kamiyabi libigen dane ad ehenkamun insana awahal liben en echek hodan lobi kurikamuga vinames bisna fikur koran jehene mi waguti tanakkan dengoti daimi tanakkan algormenna faada bodwani daimi tanaka devnimakan adi akhiratu gamatin evves halegga handana taalagen wana duniya ki fanawe danwi tanakkan abadu be nafsan hadan kolla demwane ta abada demi onna tanaki ei akhirakkan bayt duwaswar ufawarikan libunu kamuga winames yawidigen hitama ve duwastaken aun ei Allah subhanahu wa taala duniya ga hayatu ga labwa fawa tabi'akan qabul kuramwana duniya ga dibe ufawarikamaki ei daimi ufawarikamennu duniya ga dibe hitama ki wes ei daimi kantatakennun ei Allah algun menna kurimat kurwa imtihanta ei imtihanta ka ketteri imtihan takum faaswe kamyab hodan masake kurmaki ei algon menge maccangoy zimmay yafahu wahi kurbani wal akhiratu khairun wa abqa akhiratu ga Allah subhanahu wa ta'ala ilaha taqwa wariwa mu'min alutakunataka tayyar kurwa fawa ni'mataka kantatta ei ma heyokam bodwege bakamake wal akhiratu khairun ma akhiratu ga labwa fawa kantataki ma heyokam bodu kantatake wa abqa adi daima demi hunnan vikantake duniyage kantatte ki ei waguti kantattake namaves akhiratu ga ufawrikamaki daimi kamen ei fohevigen nimume wa kantattake nun akhiratu ga ni'matam bayan korbamun suratul hijr ge 40 abana ayatu ga Allah wahyi korbani la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin eurennakan etanuga evves warubarikame nannane sworugega mativeri ni'matahu ufawarikamuga uleiruga evves kahala warubarikamen emihunaka ihsas nukurbene adi etanakun ebami hun nukunnaka ves nujehene maneki sworugen duwahkos nukunnaka nujehene e ufawarikamuga ta abadan emihunna demitibeven inna hadha la fi as-suhuf al-ula inna hadha mitanuga ishara kurbani mi wahakataka maneki insana akhirata buren duniya iskura kama akhiratuga matin handa nattala kama mi ayatahuga ehennames mi ayatahuga mi bayan kuraba fadan insanun egota kanta kurikamuga vidamas hagigataki insana yang akhiratuga Allah tayyar kuraba fawa matiberi darumaya sawabaki ei duniyega miwa ufawarikama ni'mattaka buren ma agbodu ma heyokam bodu alanu kiye fada matiberi ni'mattaka kan ehbima miwahakatan inna hadha miwahakata maneki insana duniya iskurakama duniya ki waguti tanakkama ehnamas heyokam bodu tanaki akhirakama miwahakata la fi suhufil ula timang Allah kurim bawale bifattahuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kuriga rasul be kaluna bawale bifattahuga taurata injila zabura mifattahuga timang Allah wani bayan kurba fe suhufi ibrahim wa musa ibrahim adi musa alaihi salam genna bifattahuga mistahuga hitta marumulive halat rangaluwege daane fada wa'dha nasihan himenigumbe man Allah albannan efada mativeri tawfiq minbar kurbash ad ehembima algon menge iman kan taza kurmataka algon menge iman kan wargoda kurmataka algon men abadus masake kuranjehena adi duniya ki ei waguti tanakkan abadus sandan kuranjehena daimi tanaki nimu menwa tanaki akhirakan ehembima mi duniyage lazzata
ආඛිරත වරෙන් ඉස්කොගෙන නුවාන ආඛිරත වාසල් වුමට්ටක අලගොන් මෙන් මි දුනියේග කන්තත්ත කුරන් ජෙහෙනි එවරුගේ විස්තුම් බහට්ටාගෙන් අලගොන් මෙන් අමල්ත බහට්ටාෆිකම වණීනම ඉන්ෂා අල්ලාහ් තාලා අලගොන් මෙන්න දෙ දුනියේගේ බාජ්වරිකම කාමියාබි ඩිබිගෙන්දාන් අද මිහා හිසාබුන් මි සූරතුගේ තෆ්සීර් නිමුනි ඉන්ෂා අල්ලාහ් එහෙන් කමුන් ඉරාද කුරබියා දෙංගනරේග අලගොන් ෆෂානි සූරතුල් ගාෂියා හල් අතාක හදීතුල් ගාෂියා mi suratu ge tafsir Allah subhanahu wa ta'ala algon min amna hewbas aduhum tawfiq min war qurbash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh